Jeste ljudi pozdrav! Danas se kako igra na serveru. Pa ja počnemo. Server puno laguje. No, jako je dobar. Inače, ovo je kao neki Hunger Games. The Hunger Games. Pogledajte. Samo košna kapa ne valja. Dajte mi prosto ono vrijeme pa da mogu uzmati ovdje stvari. Inače, uzima se puno stvari pa mi bilo zabranili. Ne, kriva strana. Ja počeo uzmati ultimativni kit koji sam ja. Ovako. Evo ću ninja biti, možemo. To možemo uzmati kitove. Dobili smo mač dijamantski. To je dobro. Ovo ništa drugo neću nijeti. Zvančano prst. Ovo je dobro jer je ovo zaštita od vatre. Pa možemo vidjeti koga hoćemo da sam dok nas ne ograniči. Hoće. Ovo je začarani zlatni mač. Dobro. Šteta napada 4, šteta napada sam. Pa vi gledajte koji to bio. A, ne smijemo više 7 minuta, još ne smijemo odbati to. Ne veze, znaćemo se. Smijemo mi ovdje uzeti? Ne smijemo. Šteta. Ništa, da se idem pod lockdown. Pa kao što znate, sad kad sam do shifta. Da se samo borite. Ja ne želim riskirati ovako dobru opremu. A znate, to je Hunger Games. I tamo tražiš stvari, a samo su stalo stvari pobacane po terenu. Ili uzmeš ovdje kako hoćete. Ništa ljudi, ja mislim da bi to bilo to. Ali ajde. Ovo ima crafting table. Odrasli nam u džonke. Ajde se, to je bilo to. Ovo ću ispiti sad. Šalim.